Amen. Emhlabeni nasezulwini. Amen bazalwane. Namuhla ilanga elisha. Today is Monday 24 zikaJune. Ilanga elisha. Ilanga layizolo lindlulile. Sinikezwe ilanga elisha today. Nalo lizondlula. Sinikezwe futhi ilanga elisha kusasa. So iBhayibheli masifunda ithi zonke lezi zinto ziyayenzeka kodwa abantu balapha emhlabeni aba-understand ukuthi kwenzakalani or ukuthi uNkulunkulu uyenzani. Bazalwane, angithi amalanga uma aloku ahamba, aloku avela andlule, avela andlule amalanga, kancane kancane siloku siyasondela kulela langa lokugcina kwakho emhlabeni. Ngoba lapha emhlabeni sinikezwa amalanga and uma amalanga aloku andlula siloku siyasondela la siyakhona. Uma uNkulunkulu akunikeze amalanga ayi-20,000 emhlabeni, ufanele ukuthi ufunde ubone ukuthi sekudlula amalanga amangaki. Ungawakhawunti kodwa bheka emuva uzabona ukuthi usophile amalanga amaningi lapha emhlabeni. That means sekunamalanga amaningi andlulile lawo uwaphilile la emhlabeni. And that means usosondele kakhulu kulanga lakho lokugcina emhlabeni. So abantu bona bayalala bayavuka, bayalala bayavuka, abaqapheli ukuthi ilanga lokugcina seliyasondela. Ngoba nawe uma uphethe i-R100 mawuyisebenzisa iyaphela i-R100, ilokhu iyaphela i-R100, uzogcina usosele nge-R5 and i-R5 leyo uzothenga ngayo iphele, then imali yakho iphelile. Nomphefumulo wakho uzophela kanjalo. Uma uloku ulala ebusuku uvuke ekuseni, ulala ebusuku, you must be aware ukuthi amalanga wakho ayaphela. Ngoba sinikezwe amalanga and azophela. Siyalala siyavuka siloku siyasondela kuleliya langa lokugcina. So ilanga lelo uJesu angeke akutshele ukuthi kusasa ilanga lakho lokugcina. Angeke akutshele, akatsheli abantu. Ngoba ufuna abantu bahlale ba-ready. Ngoba ukhulumile uJesu athi ngiza njengesela. So uma umuntu akutshela ukuthi uza njengesela, then you must be ready. Amen bazalwane. So-ke ubuzile umzalwane today emini uyabuza ubrother, angeke ngisho igama lakhe-ke, uthi-ke brother Enigma, njengoba sengisindisilwe ngapha la sihlala ngakhona abafana bayaya entabeni. So kulungele na ukuthi nami ngiye entabeni sengisindisilwe na? Uyabuza. So le question le masiphendula siphendula nabanye abazalwane abanayo i-question efana nale. Lalelani bazalwane, umuntu masekasindisiwe akayi entabeni, akayi ayoyenza imisebenzi yenyama. Ukuya entabeni uyoyenza umsebenzi oyenziwayo enyameni yakho, and inyama yakho akusiyiyo eyongena ezulwini, kodwa uzoya ezihogweni umukiswa yizinto lezo uziyenzile enyameni yakho emhlabeni, usosindisilwe wena. Lalelani bazalwane, kunedimoni, amadimoni maningi lapha emhlabeni bazalwane. Kunamadimoni amaningi ukundlula abantu lapha emhlabeni, and amadimoni wonke anomsebenzi wawo. Kunedimoni elihamba ama-hospital, lalelani, kunedimoni lama-hospital. That one is a general, then kunamadimoni walo angaphansi kule dimoni leli. So lamadimoni amaningi angaphansi kule dimoni leli, amanye asebenza ngokubulala abantu esibhedlela, amanye asebenza ngokuthatha igazi labantu abafika esibhedlela baphuma igazi. Ngoba kunabantu abaya esibhedlela because balimele, then-ke mabangena egeyidini kunedimoni lele eligibela i-ambulance egibelwe ulo muntu lo. Idimoni lele umsebenzi wayo yini? Ukuthatha igazi eliphume kulo muntu lo. Ngoba omunye umuntu uphuma igazi bamdubulile, omunye bamhlabe ngomese, omunye uthole i-accident, so uphuma igazi. Mawungena esibhedlela unganaye uJesu usenkingeni.
Kodwa uma unoJesu uyangena esibhedlela nge-ambulance ulokubiza igama likaJesu enhlizweni yakho, then amadimoni angeke akubambe. Ngoba kunedimoni elithatha igazi kuwe. Angithi umuntu makalimele kunegazi kule mpahla zakhe, uphuma igazi ulimele lo muntu lo. So kunedimoni elithatha igazi ngoba igazi liyafunwa emkhathini everyday. Amadimoni afuna igazi everyday. So abafana mabaya entabeni, baya entabeni abafana bayoyenza lelo siko lelo entabeni. Kunala kuphuma khona igazi ngoba kuyasikwa. Umuntu uyasikwa lapho kuphume igazi. So uma wena usindisiwe, amadimoni azojabula kakhulu ngoba amadimoni akhona lapha entabeni. Everywhere la kunomuntu khona idimoni likhona. Ngoba idimoni umsebenzi walo ukusebenzana nomuntu ukuthi umuntu uyenzani. So-ke uma abantu baya entabeni ngalesikhathi basikwa kuphuma igazi, aha, idimoni liyafika lithatha igazi lelo ngoba igazi liyafunwa emkhathini everyday. So umuntu masekasindisiwe akayi entabeni ngoba mawuya entabeni uzoba namasayini emzimbeni wakho ukuthi wena uphuma entabeni. Abantu abaye entabeni before basindiswe abanacala, sebasindisiwe manje, izinto zakudala sezindlulile. Kodwa uma usosindisiwe uphilela uNkulunkulu, then wahamba futhi wayogibela intaba, wayoyenza amasayini emzimbeni wakho ukuthi wena usuphuma entabeni, then-ke uzolahlekelwa ubungcwele bakho, uzolahlekelwa insindiso yakho. Ngoba manje mawuya entabeni bayanisika banifaka umuthi emzimbeni and umuthi loyo yidimoni, yidimoni. So umuntu masekasindisiwe akayi entabeni. Amen, bazalwane. Ngiyandlula lapho. Then-ke uJesu-ke ngoba inkosi yethu, izolo it was Sunday, kuveliswa isitsha esikhulu. Isitsha lesi izitsha lezi abazalwane banikela kuzo imali esontweni. Abanye isitsha esikhulu isitsha, abanye yinto eyenziwe ngotshani bayenze ngezandla bayithunga kahle kodwa ziyathengwa ezinye. Enye ibhokisi la kufekwa khona umnikelo esontweni or emabandleni. Then-ke lalelani-ke uJesu uthini, kulaba abathatha umnikelo esontweni. Ngoba esontweni or emabandleni wethu kunabantu abakhethiwe ukuthi bathathe umnikelo. Umnikelo ne-tithing bayayithatha bayibhale phansi, mhlawumbe bayinikeza umfundisi, mhlawumbe bayimukisa ebhanki bayoyibeka, mhlawumbe bayibeka ngasendlini zabo. So lalelani-ke, uthi-ke uJesu kulabo abakholektha umnikelo esontweni. Uthi leyo mali leyo akusiyimali yomfundisi, akusiyimali yakho wena uyikholektayo. Ukhethiwe nje ukuthi ukholekthe imali uyibhale phansi uhambe uyoyibeka la ibekwa khona. Whether kungasendlini yakho or whether kungasendlini yakamfundisi or ebhanki. Uthi uJesu ungaziboleki leyo mali wena ukholektha imali. Ungasebenzisi leyo mali waziboleka yona, wazitshela ukuthi uzayibuyisa kusasa. Yebo, kusasa uzayibuyisa or after 2 days uzayibuyisa. Kodwa uJesu uthi leyo mali eyakhe, ibhekwe wuye, umnikelo wakhe uzosebenziswa ebandleni kahle. Whether usebenziswa umfundisi or usebenziswa ibandla, kodwa uzosebenziswa kahle. Wena okholekthe le mali akusiyimali yakho, imali yakaJesu, usho kanjalo. So uthi ungaziboleki leyo mali leyo, uzocabana naye. uJesu akalali akawuzeli and ushaya ngenduku ebuhlungu. So uthi sikhuze laba abakholektha imali esontweni. Ngoba uthi bayayikholektha imali then bayaziboleka yona ngoba ihlala kuye. Umuntu aziboleke yona ayisebenzise then ayibuyise futhi ngesipidi. So uJesu uthi ukhulume nobani wena uma uthatha imali yakhe uziboleka yona? Ungamtshelanga, uthi ukhulume nobani? So-ke la bekuveliswe idishi ephatha umnikelo esontweni. So la ngikhuluma nabantu, ngikhuluma nabantu-ke la. Nasesontweni lami ngibatshelile abakholektha imali izolo Sunday, ngabatshela ngathi tomorrow on Monday ngizoyenza le message le. uJesu ukhuza abantu bonke abakholektha umnikelo.
labo abakhethiweyo esontweni emabandleni ukuthi wena uma kunikelwa uwe uzothatha umnikelo uwubhale phansi uyobeka ebhanki or ubeka kuwe or unikeza umfundisi or uyenzani. Uthi-ke uJesu ungathathi leyo mali uziboleka wena. Ungaziboleki le mali le wena okholektha imali. Ukhethwe nje ukuthi uzoyi-collector, uyithathe uyibhale phansi ebhukwini then uyibeke la ehlala khona la uzoyibeka khona mhlawumbe kwakho. So umfundisi uzakutshela ukuthi ngale mali eso yenza so, ngale mali eso yenza so. Wena ungathathi leyo mali uziboleka uyenza amabanga wakho, uthi uyagibela uya emsebenzini mawuhola Friday uzayibuyisa. Uyibuyisa uyiboleke kubani? Ngoba uJesu awukakahlangani naye, awumuyazi, awukamboni. So ukhulume naye nini? Ukuboleke nini le mali le yakhe? So uJesu ukhuza abantwana bakhe ngoba uyabathanda. Uthi bayeke leyo mali, akusiyimali yenu, imali yakhe. Izosebenza umsebenzi wakhe esontweni. Ungaboleki imali, ungaziboleki wena. Do not borrow yourself the Lord's money. Yes, yes, do not borrow yourself the Lord's money. Imali kaNkulunkulu le bazalwane. Then la siyakhuza-ke sikhuza ababamba imali. Siyandlula lapho siya ku-number 3. Wathi-ke uJesu sitshele abazali, abomama nabobaba, especially abomama abanabantwana bamantombazana abahle. Wena mama unomntwana ana-10 years or 14 years or 16 years. Nina bomama uyayibona ukuthi intombazane yakho inhle kanjani? So that's why ummukisa esaluni ayenza iy'nwele zakhe ukuthi abe muhle wese. Uthi uJesu sikubuze ukuthi na impumulo yalo mntwana, impumulo yale ntombazane njengoba inhle kanje idalwe ubani leyo mpumulo leyo? Uthi indlebe zakhe zidalwe ubani? Zidalwe uwe na? Indlebe zale ntombazane enhle yakho. Uthi amehlo wakhe njengoba amahle kanje adalwe uwe na wena mama kamntwana? Uthi-ke uJesu umzimba lo omuhle wale ntombazana yakho udalwe uwe na wena mama? Uthi sibuze ukuthi ifiga yale ntombazana yakho njengoba une-pride ukuthi wena intombazane yakho inhle, uthi idalwe uwe na uJesu? So uthi-ke uJesu sikhulume nabazali babazalwane ukuthi uma uyithanda le ntombazana yakho, ufuna ukuthi iye ezulwini ingayi ezihogweni, yenza intando kaNkulunkulu kule ntombazana yakho. Le ntombazana yakho mayigqoke njengabantu basezulwini. Njengoba wena mama uzwile ukuthi uJesu ufuna ubungcwele, ugqoka ubungcwele, kodwa intombazana yakho yona uyithengela izinto zasemkhathini, izinto ezizoyimukisa ezihogweni, kodwa uthi intombazane yakho inhle uyayithanda. If inhle uyayithanda, mayibe nhle kuNkulunkulu ingabi inhle kuwe nje, mayibe nhle kuwe nakuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu umdalile wabona ukuthi le ntombazana inhle, wayidala ukuthi ibe nhle uzojabula ngayo. So wena ungavumeli intombazana yakho igqoke i-stomach out mama. Kunabomama bathengela amantombazana wabo ama-tight lawa bahamba ngawo esitradeni. Yena uthi usesemncane intombazana le, akakashadi, akusiwo umfazi womuntu, makagqoke njengamanye amantombazana. UJesu uthi if wena ufuna ukumgqokisa njengamanye amantombazane, uzaya ezihogweni-ke njengamanye amantombazane, ngoba uSathane ujabulile ngale ntombazane the way wena uyigqokisa ngakhona. Uthi uJesu wena uma uthanda umntwana wakho mufundise indlela yakaNkulunkulu, hhayi indlela yalapha emhlabeni. If ufuna intombazana yakho iye ezulwini njengoba wena ufuna ukuya ezulwini, gqokisa intombazana yakho ngobungcwele, afunde ukugqoka ubungcwele kuleyo age leyo encane. Ungathi yena masekakhulile uzasikhethela. No, uJesu uthi from 3 year or 4 year fundisani abantwana benu intando emnandi, intando yakaNkulunkulu. Siyazwana-ke bazalwane, impumulo le enhle namehlo lawo amahle wale ntombazane adalwe uwe na mama. Ngoba wena uNkulunkulu ukuboleke le ntombazana le, ukuboleke lo mntwana lo,
uyaphinda futhi uyeza uzomlanda uNkulunkulu and angeke azokutshela ukuthi uzomlanda nini. That's why abantwana babantu bathola ama-accident bayafa. So nalo wakho omuhle uyeza uJesu uzomlanda, uyeza uzomlanda, uyeza uzomlanda. Ningizwe kahle bazalwane, le ntombazana yakho enhle mama, uJesu uyeza uzoyilanda, uyeza uzoyilanda, not next year, uyeza uzoyilanda khona manje. Vula amehlo ubheke ukhawunta amalanga, intombazana enhle izosuka emhlabeni. Ningathi anginitshelanga mayisesukile ngasendlini yakho. So sheshisa mama khona manje, ufundise intombazana yakho enhle ukuphilela uNkulunkulu. Uma ufuna le ntombazana ihambe iyongena ezulwini, ngoba isezohamba amalanga wayo aphelile, aphelile. Usho kanjalo uJesu. Uthi wena u-proud ngokuthi intombazane yakho inhle. So ufuna ukuthi igcoke njengabanye abahle. Akwenzakali bazalwane, akuyenzakali ukuthi umntwana womzalwane kube umzalwane nomntwana lo. Ngapha futhi atholakale la kuyenzwa khona ama-beauty pageant, abo-beauty contest nezinye izinto ezingcolile, kodwa umntwana womzalwane lo. So-ke wena mama uthi umntwana wakho umuhle, bheka amalanga wakho aphelile, uzohamba lo mntwana, uzaphinda ubuye, uzosho ukuthi umntwana wami ushonile. After a few days ukuthi ubrother Enigma akhulume, it is because uJesu uyayazi ukuthi amalanga ayaphela. So uzohamba lo mntwana lo before wena uhamba. Fundisa umntwana wakho ubungcwele in the name of Jesus.